Oh, nice. Ah. Mhm. Gue udah live stream ya. Ya, gue udah live stream. Harusnya judulnya gue ganti. Di carry anjay. Tut, 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 turut, tut, tut, turut, turut, tut, tut, tut. Match found. Oi, ya, toh. Aduh, main lagi ya. Gue sentinel lagi deh. Apa ya, nah ya, ini aja deh. I am both shield and sword. Hello, Nacan Roar 3, hello, hello. Aduh, ntar. Ini gue lagi main sama teman-teman gue ya. Ntar gue ketik deh siapa aja. Gue lagi main sama Ajarel, Ajarel the King, Mosa, apa nih? Noaru Ego First, Wabol, anjay dah. Kupin. Mantap. Aduh, 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 kaget gua. Nah, ini. Mic, tolong ini ya, tolong jadi senderan ini ya. Mikrofonku jadi senderan HP. Biar bisa baca live chat. Anjay. Anjay, halo Yanzo. Ini jadi everyday Valorant gua. Trio Valorant. Tadi gue pengennya live stream gue goreng telur, tapi nggak jadi. Tutorial menggoreng telur gitu. Halo Kak, halo tahu goreng, welcome. Bukan tahu goreng ya, yang dimasak ya, telur goreng tadi. Tapi nggak jadi. I bet their jet thinks she's Anjay. all that. Well, newsflash, girlie. No one wins alone. I'll take her and her team down. Gas cooking stream. Siap. Siap. Ngepalo sampai pusing. Gue lagi grinding itu sih event pass sih. Belum kelar. Dua lagi. Sambil makan sambil nonton stream enak ternyata. Emang dong, pasti. Gue aja gitu. Biasa kalau nonton streamnya YouTuber pagi sambil nonton orang main Valorant. Ya nggak? Ya nggak? Hawk out! Wih, nyangkut dong. Satchel up. Burungmu nyangkut. Barrier created. Enemy spotted A. Aduh, apa ini bang? Oh, Out. untung bener gua ininya. Healing over here.
Ah, teman-teman, teman-teman. Last player. Ay, lemah 26. Gila, itu semuanya blinding, Bang. Dah. Ya, tapi burung siapa yang nyangkut? Burung siapa yang nyangkut? You see one of my creatures. Soalnya emang tadi burung loh yang nyangkut loh di kotak itu loh. Burungnya aja rel. Burungnya aja rel nyangkut. Hai, halo Ahmad Raffi, welcome. Burung siapa? Shadows traveling. Grenade! Shadows. Aduh, kok. Satchel up. Hawk out. Ayah. Wah, gila. Di mana dia, Bang? Bang mataku siwer. Palonya nanggung display. Apa? Nanggung display? Maksudnya? Last player standing. Flawless. Iya kan, emang nanggung kah? Enggak sih, aman. Gue lagi malas pakai karakter ini gue ya. Soalnya apa sih namanya? Soalnya ntar lag. Ini teman-teman kita nih, aduh. Gimana nih, Bang? Bang, gimana nih, Bang? Gimana nih, Bang? Ignite this place, Raze. Ganti posisi. Jadi lu. Oh, langsung di smoke gitu. Out. Orang gila. Terus gimana, Bang? Ikut aja lah. Shadows traveling. Satchel out. Enemy spotted A. Healing. Masih? Grenade! Shadows traveling. Wow. Barrier created. Gua udah 10 HP, Bang. Sabar. Last player standing. Oh, di belakang gua ada. Kaget gua nggak full valonya. Iya kah? Don't sit down. We're not done yet. Full kok, full? Bentar. Full ini, gue takut ini ke apa sih namanya? Udah. Ntar deh, gue biar join info aja deh. Kasihan. Nah. Ada di sini ya? Ada sound? We move. Enemy spotted A. Wall raised. Oh, ada yang di itu dong? Spike down A. Hawk out. Blinded. Destabilizing. Last player standing. Wah, gila. Nah, lagi nonton dari Desi Gantung langsung notif stream kakak. Oh, When alah. Reina gets started, it's hard to stop her. I'd like to avoid that, please.
Over there. Reloading. Reloading. Ini map nih susah banget buat itu. Cover going out. Time to hunt. Bang, Scout destroyed. di terus smoke gitu. Here. Next. Oh, 34. Spike Oh, down nice. B. I got the spike. Ada dua orang, flank. Enemy spotted B. Oh, nice. Ready. Apa nih? Musuhnya Last jago. player standing. Iya. Ya karena Spike down A. nggak tahu deh. Oh, mereka 3. Ya setim sih 3 orang itu sih. Si siapa? KJ, Got this. Jet sama ini ya 3 orang pada temenan semua itu FPG, Apple Bean, Shin, Tonton. Nggak tahu tuh dari mana tuh. Dari mana kan mereka Sini berasal? aja. Hmm? Time to hunt. Traveling. Cover going out. Satchel out. Focus. Satchel out. No distraction. Woo! I'm all ready. Wall race. Seek them out. Light planted. Ya, oh nggak, gua kira bakal bocor. The hunt begins. There's another. Flank, be careful ya. Hawk out. Enemy spotted A. Reloading. Enemy spotted A. Reloading. You got them. Hurt. One enemy remaining. Oh, nice. Grenade. Oh man. No one at base is going to believe us. See? They're stubborn. But they'll break. Inikah? Apa ya inikah? Ini kah Sendan? Iya lagi ya. Iya ditarik ke astaga, ditarik ke Ascendan kah? Oh my god, pantesan kayak Together. Cover going out. Show me it. Destabilizing. ada nih dia nih di sini nih dia. Enemy spotted B. Satchel out. Off your feet! Shadows traveling. Enemy spotted. Opponent killed. Your duty is not over for you. Sweet. Thanks. Reload. Apa tadi? Stopping fire. Reloading. Pindah nih bang. Oh kaget gua. Spike Demi down apa? B. Jantungan gue cok lama-lama main game ini. Shadows traveling. There. Spike planted. Last player standing. Wah orang gila itu bang. Stealing sight. One enemy remaining. Oh NT. Apa nih? Team Ace. Apa nih? Spek nggak ada bang, kok nggak ada kasih naik bot, sorry batu. Spek gue ya laptop, Once udah. more into battle. Laptop tough gaming dan tebak-tebakan lah. Hehehe.
Jadi gue nggak ada yang inspeksi dari Nightbot gitu. Ya, gue bukan PC, gue laptop gaming, tough gaming. Nah udah. Kenapa bang? Over there. Tough gaming. Ya intinya kalau bisa main game ini sambil live stream berarti GG. Enggak, bukan tough. Dari Asus. Show me a target. Time to hunt. Gue bukan pengguna. Scout destroyed. Destabilizing. Hawk out. Blinded. Oh astaga. Astaga Last guys. player standing. Spike down A. Dia 120. Dia 120. Tough 15. Enggak. Backs will be Gue towards tuh any one tough. of us. Tough berapa ya dia? Kemarin kayaknya Yanso silahkan ngasih tahu. Kalau aku yang main mati aku mah. Ngasih gue jantungan sih bang. Soalnya ini game tuh berkedok gitu, kayak monitor tambahan. Oh enggak, bukan. Gue laptop. Bener-bener laptop. Enggak ada tambahan. Itu ya tough gaming lah itu. Shadows traveling. Gue tuh kayaknya Time to hunt. kalau FF aku pro, waduh. Gue malah nggak tahu, gue nggak main. Enggak sih. Barrier created. Waduh. Spike down A. I have this spike. Last player standing. A. Aduh, timing banget. Oh my god. Gue lagi reload. You're up. Stay safe. We're going back in. Coba gue pakai pistol tadi ya. GG gue mah. Bentar, gue lupa. Gue lupa ada pistol. Good luck. Ini gimana cara majuinnya ya? Dia punya ulti loh 4. Focus there. You're finished. My ult is ready. No distractions. Making cover. Destabilizing. Wall raised. Enemy spotted A. Off your feet! Aduh. Wah gila itu orang. Spike down A. Ini kah? Last player standing. Semangat. Pop anak PB habis kill lah ya reload. Iya lagi. Iya lagi. Gue reload tadi. Gue mikir oh mungkin ya udahlah ada Webel lah. Oke lah, ada teman gue. Astaga ternyata boy. Satchel out. Satchel out. 30 seconds left. Wow. Here comes the party. One enemy remaining. Grenade. I have the spike. 10 seconds left. Spike planted. Oke, kita lihat kemampuan seorang Diamond. Anjay, ini teman gue nih Diamond nih. Gue masih silver bang. Ih. Ini gue nggak voice ini mereka ya supaya nggak ke distract ya. Wih, ini bundle baru nih, New bundle. Clutch. Oh, ini dia. Wih. Ye. Ya, Another fight? kok nggak ada comms? Ada. Cuman gue sengaja matiin supaya nggak ribut. Kan gue nyalain POV.
Takutnya nanti ke distract bang sama apa teman-teman gue nih, kasihan. Gue sambil streaming sambil ngomong bang, masa gue diem? Waduh. Help a girl out, would you? Every choice matters. Cover going out. Reloading. Grenade! Reloading. Breaking them. Dropped. Hawk out! Blinded. Reloading. There. Gue nggak ada heal, Rel, sorry. Reloading. Satchel out. Wow, Satchel out. ada di barum ya tadi. Light planted. Wall raised. Ay, ada yang di belakang gua. Oh my god. Rebel. Get out of my way! One enemy remaining. Nice. Satu lagi tadi operator deh. Oh, mantap mantap. Nah, ya ini Kuronami nih. Apa daya silver? Iya, apa daya silver loh. Last round in the half. Ya, gue cuma bantu support doang, support planting mati ya udah gitu. Tuh lihat tuh, gue bot frag. Apa daya silver? Aman, unrated doang. Setidaknya gue udah wall, planting, tugas gue kelar. Keep them Mati. ground. Shadows Breaking down. traveling. Enemy spotted B. Hunt. Get him. Scout destroyed. These. Show me a target. Making cover. Reloading. Gue ketembak temen gue. Satchel out. Sorry. Satchel out. Cover going out. Over there. Barrier created. You should run. Air for hellfire. Spike carrier. Wow. Spike down A. Gila mereka langsung. Wih, Last player standing. jiwa-jiwa caster gue apa gak bisa? Them run. Bisa. Tadi gue gue ketembak ini shield temen gue. Look behind you. Oh, oh. Spike planted. Stealing sight. Shadows traveling. Enggak, gue ketembak shield temen gue, shieldnya. Kan ISO itu kan dia punya skill, dia bangun shield. Dia bangun shield kan, terus tadi gue ketembak temen gue gitu, shieldnya hancur. Bisa kalau ini sides. ISO. Ketembak kayaknya juga bisa, tapi gue kayaknya ngerasa tadi gue nembakin temen gue gitu, shieldnya. Sorry banget tuh. Ego first tuh tinggi. Kita melawan lihat itu tuh 3 orang itu tuh 16, 13, 10 tuh. Malah dapat shield dong. Enggak intinya gua nembakin shieldnya yang ada di badan, bukan yang bulat-bulat itu. Kalau yang bulat-bulat tuh nggak bisa. Wall raised. Waduh. Ejirel. Mati. No. Bentar. Sabar. Ih, sabar. Spike down B.
Nice. Oh, di masih dewa. One enemy remaining. Nice. Ini dia. Dapat assist nggak sih? Let them try to get through me. Apa nih? Nggak pernah main Valo jadi iya aja. Iya, setidaknya ngerti dikit-dikit lah. Gue kan tadi denger kan dia ngedes ini nih, masukin nih. Terus gue pikir, oh dia udah mati. Ya astaga, gue ditembakin sampai di Huka sih itu. Kocak banget dah. Setidaknya gue udah nge-heal teman gue. Wall raised. Spike planted. Neutralized. Destabilizing. Oh gila berapa banyak sih. Stopping fire. Last player Oh, standing. sorry. Oh, masih ada yang di bathroom dong, diem. Nungguin. They want to dance? I'll leave. No, miskin. Akhirnya gue nggak ketinggal. Enggak lah. Anjay, kapan lagi gue pakai sheriff nih? Enggak sih, gue pasti mati sih, kata gue sih. Barrier created. Shadows traveling. Motor. Aduh, Mak. Jarel. Oh my god. This is not good, bro. Show me a target. Target down. Enemy spotted B. My ult is ready. Spike down B. Last player standing. Astaga, pas banget timing. Aduh, susah banget pakai sheriff kalau nggak bisa diam. Paint? Check. Charges? Check. Brakes? Cok, kalau pro player tuh, wah langsung kena kepala. Aduh, gue tuh kayak mesti diam dulu. Gue mesti ngeker dulu. Ini kepalanya di mana gitu. Malah jadi rom SK. BLG, I love BLG. I have Channel your number back. 2. Apa coba? SKSD. Dih. Sarah tiba-tiba. Bomb buddy out. Oh. Ke B. Oh my god. Wait. One enemy remaining. Oh, udahlah. Bisa lah harusnya lah. Aman lah. Waduh. Satchel out. Satchel out. Nice. Oh, kena dong. Reloading. Ini lebih mahal kan ya? I'll make them remember. They're only human. Nah. Aman lah. Gue pakai ini aja lah. Baca chatnya pakai HP kah? Iya, gue pakai HP. Biar apa ya? Biar nggak berat juga sih. Gue kan nggak punya 2 monitor. Kalau punya 2 monitor sih, gue bacanya ya udah sebelah-sebelahan aja. Jadi gue kayak mesti kiri kanan dulu kepala gue. Wall raised. Ada. Mereka udah masuk atau belum sih?
Reloading. Scout destroyed. Enemy spotted B. Hawk out! Multiple enemies. Blinded. You should run. Astaga naga, ya ampun timing banget. Udah ini di spam sama dia, kena lagi. Last player standing. Spike planted. Oh, masih dapat. Chatnya apa nih? Ini sorry ya, gue nggak GG banget ya. We know what we're doing. Ya jago-jago Trust each other amat and gua. we're fine. Ya setidaknya gua membantu. Lah, gua mau ini dulu, wall dulu. Ini aja kali ya. Let's go. The hunt begins. Barrier created. Show me a target. Breaking them. No charges. Reloading. Healing them. Spike down A. Time to hunt. Reloading. Watching here. Reloading. Astaga, One enemy nice. remaining. Satu lagi. Spike spotted A. Ketahuan dong bang. Odin. Nice. That's it. Instinct only goes so far. Skill covers the rest. I love emotes. Get out of my way. Over there. Wow. Aduh. Oh, wow, nice. Spike down B. Hawk out. Time to hunt. Barrier created. Ya, sorry Rel. Prepare for hellfire. Ada yang di A. Wah! Three killed. Thirty seconds left. One enemy remaining. My ult's ready. Nice. Ih. Nih. There. There. Satchel out. Satchel out. Ini dia. Aku close streamnya dulu ya, disuruh tidur. Oke. Nanya lagi ngapain? Ya, orang lagi main. Anda nggak bisa lihat. Oh. Can someone get this? Yok bu Time to mobilize my pack. Wall raised. Oh.
Halo? Stay Argo kan. Oh, nice. One enemy remaining. Oh. Masih tuh? Di long? Oh, nice. Ya, Numbers ain't ya, Odinnya nggak terselamatkan. remember that. Apa sih anjing? Chin. Di paling dikira Cina loh. I will hold up the sky. Tim musuh kenapa SKSD gitu ah? Barrier created. Show me a target. Destabilizing. Off your feet! Enemy spotted A. Enemy spotted A. Aduh mak, sorry banget. Spike planted. Gue udah low sih, 10 tadi. What now? Hawk out! Enemy down. One enemy remaining. Nice. Satunya di itu, bathroom. Nice. Gelo, itu tadi apa cok? Apa cok? Wih lu kena jetnya, mantap deh. Strike at their weak points. If one link breaks, the rest will follow. Apa nih? Siapa yang SKSD? Ya, itu musuhnya lah. Basa-basi. Tadi ada rasisme ya, tolonglah. Di paling so iye. Wall raised. Semuanya kah di situ? Astaga, bener kata gua. Sorry tuh, telat tuh. Last player standing. Spike down B. Hawk out! Blinded. One enemy remaining. Itu dia. Now there's some syringe. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Surrounded by minha familia. We won't lose. Tadi tuh jetnya ngelewatin wall sih di sini dia. Here. Wall aja kayak aku masuk ke dalam. Ongi. Wall raised. Go get him. Grenade! Enemy spotted B. Enemy spotted B. Caution here. Waduh, Jarel. Spike planted. Ya ampun, 62 loh si Reina-nya. Last player standing. Wih, enti. Attackers win. Apa itu bang? Apa itu bang?
Aduh. Ya, setidaknya masih bisa imbang lah ya. Mana ini gua? Yes, kita satu lagi. Ayo, 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 ayo. Walaupun ya masih 24 hari lagi sih. Tapi ya sudahlah, yang penting setidaknya ini udah di grinding, udah gue tenang. Gue tidur dengan aman, tentram, damai, sejahtera bagi kita semua. Tadi gue pas main nih. Gue ngapain ya? Oh iya. 6 doang. Lah, oh, diganti akun kah? Ganti akun kah? Masa? Oi. Mosa ini lagi latihan dia. Oh, Nah, onge. kita ganti neta. Oh ya, gas. Apa latihan yang buat itu kah? Turnenya UK kah? Oi. Nah. No. Ini gue mau naik ke atas. Ya, kalau stream, tapi gue takutnya nanti tiba-tiba ada yang datang gitu-gitu dan segala macam. Boleh nggak sih? Gue ke atas. Mumpung lagi nggak ada orang sebenarnya. Oke bang, biar enak bang ngomongnya bang. Gue pusing bang, nggak ada info. Anjay, ini dia operator kita. Buset dah. Ini dia operator kita nih, yang mengerikan sekali kemarin turni. Oh my god. Ya nggak Netamin? Halo, aku Netamin. Anjay. Salam kenal ya, Netamin. Salam kenal Jarel. Kemarin kamu juga jago mainnya. Aduh. Tak kenapa. Hawanya nggak enak ya. Iya, tak kenapa. Nggak tahu sih, tak kenapa pengen gue pukul tuh orang ini. Cara bicaranya. Gimana ya? Anjay. Kenapa ya kau boleh tahu aja ya? Kenapa tuh kira-kira? Ampun bang, ampun om, jangan culik aku om. Aku Om Cina, Neta memang parah Hai. banget. aku Cina tapi nggak kecil. Ya. Aku Cina Jangan tapi nggak aneh-aneh kecil kepikiran bang. ya. Aduh. Nggak, tenang. Match Viewer gue found. tuh udah tahu kelakuan gue. Gue kan kalem. Wah, langsung dipik dia. Ya udah lah ya, dosen Tino lah ya. Gas. Nothing stays hidden from me. Inisiator lagi. Gue ke atas nih boleh nggak sih? Daripada ngobrol di ini via apa sih namanya nih? Bebas. Cuma kasihan yang lain ntar dikira Apa nggak ada sih yang yang live nggak stream. boleh? Onge, let's go. Kalau Neta tuh ada geli-gelinya sendiri. Apa sih yang nggak buat kamu gitu? Betul. Bapak boti anjing. What the fuck? Langsung bapak-bapak boti Maksudnya gimana apa? ceritanya? Bapak-bapak boti gimana? Boti gimana? Kalau boti mah bukan kayak gitu anjir. Itu kayak apa ya? Apa tuh?
laki-laki itu, aduh apa ya? Lebih nggak tahu dah tentang perjomokan anjing. Nggak tahu, Nggak tahu gua. jomok anjir gimana kali. Pokoknya tuh kalau bot itu jadi yang perempuannya, yang kalau cowok jadi apanya sih itu? Oh, seme uke gitu ya. Nah ya kayak gitulah. Oh, Seme gua uke nggak apa tahu seme juga uke? sih. Hey, Neon. Netanya yang Just saya saying. meco. Win, lightning. Oh, We can make a nggak tahu storm. sih Sounds goblok. reckless. Sure. Seme itu I'm apa out tuh? of here. Yang lebih ke cowoknya gitu, lebih yang cowoknya gitu. Oh, Yang lebih ke goblok kan. Jomok. Aduh, Oh, hai jomoknya anjir. Aduh, Ini kenapa jadi bahas ini dah? Dunia. orang bisa naik ke atas kayaknya kayak. Enggak sih, enggak apa sih. Gue aman-aman. Gini deh. Astaga kayak naik ya. Aduh, sorry. Enggak aman-aman. Tenang. Aduh, gue Pokoknya nggak tahu kalau kayak naik. channelnya hilang salin Neta aja pokoknya. Kenapa salahin aku loh? Sorry. Bangun, kurang DJ. Oke. Bangun kalian, bangun. Salah. Goblok. Oh, Wow. Aku di one tap. Oi, Waduh. gila. ah shit, kenapa ada dong? Waduh. What? 55 itu. Here. Jet 55 chamber 55. Last player standing. Wah, ace kah? Spike Oh, enggak. down B. Oh, nice. Iya. Itu dia. Rajaku. Ini dia rajaku. Ah, kita nggak ada initiator. Yes, king. Yes, my king. Kepalanya kenapa nggak kena? Enten. Kepalanya botak, Bang. Apa itu anjir? Hijau, Bang. Rambut nggak kena, That hidupnya reminds kecil me, dikit. there was one time when I Hijau, Bang. Dia hijau. Gotta go. never mind. Dia itu hijau anjir. Dia itu hijau. Sulit cuy, kita nggak punya flash anjir kalinya. Oh Iya juga ya. Aduh. Kan tadi gue udah bilang, gue ini ya. No way. Itu pindah Nah, flash. ini baru attacking, mudah. Cukup shotgun Mudah. gitu kan. Waduh, Net, lu di div sama chamber sebelah lo. Gimana lo? I'm out of here. Aduh, Ini Tenang. nih, dikasih tahu nih. Tunggu Roni. Goblok anjir. bentar 1000. Bam, untung aja. Ngeflick gua anjir tebuk bisa gitu. Kan kalau anjir. mau senjata. Coming through. Drop Iya, those pokoknya kalau mau senjata. Masuk Reloading. di art ya, apa itu namanya? Watch out. Wah, Satu di art, satu di belakang. Camera take. I must wait a moment. Tripwire destroyed. art. Oh, link. Oh, fucking hell. One enemy remaining. Itu dia. Oh, kaget gua. Itu dia. Ya, Masih live. masih lah. Iya. Don't worry. Langsung. What the hell? Nggak kelihatan. Mulai itu. Kak aja. Ya di akhirnya gampang deh anjay. Asik. King sudah berkata, Waduh. laksanakan. Siap. Siap. Ada. Gotta go. Entah kenapa ini Agent Clock bikin PD buat nembak musuh anjay. Always Ya, karena lu nggak takut mati, Bang. Moral lebih 10%. Nggak tahu kenapa ya. I'm out Pengen of lawan here. aja gitu pas dia ngecek. Ada nggak cek? Anjay, akhirnya. Aduh, gua nggak bisa naruh cam. Aneh lah. Tunggu spike-nya dekat nih. Bentar. Gotta go. Yes. Shotgun. Kanan. Blocking sight. Take this. Aku tunggu. I have planted the spike. Oh, udah trap kok. Turun 2 smoke. Oh, si Masa nonton anjir. Go, go, go. Enggak, aku dari tadi nungguin pompe lama banget. Musuhnya pada takut ya. Ada tuh. Tuh ada. Camera taken out. Drop in a smoke. Dia pikir dia One enemy remaining. Dia. Mati anjir trapnya. Sorry. Gua nggak kelihatan tadi. Enemy spotted. My ult Flawless. ready. Tadi kan ada wall tuh, wall neon. Tadi ngewave dikit ngeliat minimap. Ngeliat minimap. These guns we use are okay, but I will also bring my own. Jadi gue langsung ya udahlah ini aja lah, wire aja lah.
Neta pakai ini Neta. Kamu hidup Beda sama? ulti tuh dia chambernya tuh. Waduh, ngeri banget tuh. Masuk guys, Neta. Ya udah nggak gitu. Hidup ya tadi hidup. Ngecek dulu nggak sih? Di A kalau di B kalau ada chambernya kabur. I'm out of here. Di ulti nggak sih? Nggak tahu deh. Ya Itu paling dia udah jaga sini ya. You want to play? Bah, Let's bener. play. Gue cuma takut dia ngepick di B. Wes aku sama spike-nya deh. Aduh bang. Waduh. Timing banget. Lanjut kan? Apa sih? Lawan. Ada deh. Dua berarti. Oh, ada yang majuin kah? Oh, nice. Ih, Di art, Ih. di art. ada chamber cu di B cu. Mau ke B. Go, go, go. Yakin nih. Kayak juga ya, betul. Woi, I'm out of here. Kaget gue. di arc tadi ada Reyna. Shotgun. Di atas Enemy A. What? Odin. Ah, kena lo. Oh, di blok. Enggak, keblok, body block. Go, go, go. Gimana? Bener nggak? Udah. Kevin nggak. Last player standing. 5-4 dong. Spike down A. Oh, 2 orang. What the heck? betul. Wah, Pas reka anjing defending baru defending udah Odin. Double Odin. wah, gay. Ronde 4. Orang Takutan gila. banget dah. Anjay, itu terlalu kuat, Cok. Kuat. Ketar-ketir menghadap Jarel. Oh, wow. Dia bilang anjir. Gotta go. Nggak ada yang mau main yang lain. Go, go, Blok go. enak cu. Anjing, enggak Prof bisa. jadinya kayak Reina sih sebenarnya sih. Nah, masalahnya ngedown dia anjir. Oh Oh, nih, jangan. Bilang timnya pada mau jadi duelis semua nggak ada yang bisa dipakai. Pada mau ini maju. Hit. ya udah lah langsung pakai duelis aja semua sekalian. Smoke mana sini ya? Dropping smoke. Masuk wall. Shotgun. Ya, hati-hati aja. Go, go, Gua go. nggak tahu nge-smoke mana. Here. Aduh, ada Jet. Di hall. One enemy remaining. Akhir sini terakhir. Neverland. Akon. No. Hidup. Kalau waktu Bang. habis dia mati, Cok. Ah, nice. Nanti gua ajakin timnya ada script lagi. Nah, nanti lihat aja, tenang aja, Rel, tenang aja. Rel. Kali ini kita ke latar lahir kembali. Gotta go. Jarel. Nih, Pandal Jarel. Pandal. Could I have a drop? Nah, itu tadi ada. Ini apa ini kepiting? Kepiting. Ini gua Gun ngedrop here. ya. Udah, gimana? Joget. Lu tau gak? Pokoknya mau kemana apa aja. Temen tim gua ngajakin lu scream buat apa? Apa? Cuman buat nanya ini doang. Bang, orang mana bang? Dia kan udah dijawab-jawab. Get out of my way. Oh, nanya siapa Kasian sih waktu itu? Ya kalian semua. Oh, gua nggak tahu. Kasian Gua kira candaan doang anjir. Kan salah satu di tim kita juga temen Aduh, itu. Maparam nih. Beneran Maparam. Ada. Ah, nge-whiff lagi. Ya ampun, 3 orang kena. Apa ya? Dia Enemy kill. tadi gue jongkok dia berdiri. Blocking sight. Dia berdiri gue jongkok gitu anjir banget. Last player standing. Banyak banget yang swing. Iya. Ada yang kena lagi. Fokus depan. Oh, 1 2 3. 1 2 3. Oh my god. Charge and shoot. Easy enough. I'm out of Wah, here. itu sih tadi low parah nih 1 2 3. Sayang semua. I'm out of here. Gotta go. Orang tuh bisa ya cepat banget naruh cam gitu. Terus ngecek abis itu ini lagi. Oke, nunggu. Tanya, Kai. I'll show Apa? them. Lintik kayo. Inti kayo. Itu aja udah. Baca Makanya aja. selengkapnya. Baca selengkapnya. Ada di mid. Ya di wall dong sama dia. I'm out of here. Balik ya kayaknya di art. Awas Odin tuh berdiri. Reloading. Ada. Enemy spotted A. Blocking sight. Dropping smokes. I'm out of here. I suggest you move. Oh, Waduh. sini. Yikes.
Gotta go. Serem. Di spam goblok. Waduh, serem. Sini ada. Belakang kayak ada. 40 chamber. Chamber One 40. enemy remaining. Oke. Nice, itu dia. Championnya nggak nyala. Aduh. I hate to say it, but probably best to play as a team. Udah kita easy So, di A. Iya, gampang. Kalau di B tuh bisnya bingung. Ini kayak gitu. Gimana cara Hidup ya? Hidup apa nggak tadi kayak? Apa? Hidup nih aja. Enggak hidup. Oh, hidup. Keren. Oh, lah hidup. Oh hidup. Nah, Enggak, tadi kan itu kok Vandal mati kan tadi. iya. Jual aja Vandal maksudnya. Here. Ada di sini. Kaget gua. Reloading. Nice. Nice. dapat? Go. Go. Dropping smokes. Ada. Jet. Coming through. Go. I want of these. Oh, ada deket nih. Ada yang ini pasang pop. There. Take this. Enggak ada kosong dong. Ada ya? I'm out of here. Ada chamber. Oh di sini ada. Woi. One enemy remaining. Flawless. Oh, nice. Did that. Lola, Ngapain I gua know kecep you sih, can bos? down. Aduh. My advice, don't get shot. I'm out of here. Gotta go. Yes, this should do. Di sini chamber susah sih kalau jaga A juga. Harus jaga B. Majin aja wabah. Yuk. Gotta go. My eyes are down. Di itu harbor ya. Blocking sight. Blocking sight. Shortcut. Here we go. Dari flanknya. Shocking. Planted the spike. Cage triggered. My ultimate is ready. Oh, udah mau habis nih. Wah, belum sini semua. Masih di dalam. Tripwire gue sih gue nggak tahu itu arahnya di mana. Oh, shit. Cage triggered. Ketahuan. Aku ketahuan. Reloading. No peeking. Di stok. Waduh. Oh, Apa yang cowok. terjadi? Aku sempit ini. My camera is destroyed. Oh, dapat cok. Reloading. One enemy remaining. Dapat cok. Ace kan? Bisa ace. Tapi nggak mau. Ah, jangan. Ya, masih mati. Setan. Ace masih mati. Damn right we're cracking. Go. Kok aku yang mati ya? Di spam kayaknya. Peluru sasar. Nyasar. Tembak-tembak. Iya. Wabelnya lucu banget loh. Ini gue nge-spam kena harbor. Tadi sama jetnya dari arah mana cok? Gak kelihatan di map. Nggak tahu. Gak ada jetlag. Jetnya nggak tahu hilang tadi. Sama- Ah, this is a nice spot. I'm out of here. Kena tuh, aku nembak dia. Nah ya. Di kanan. Tuh. Kena stun. See ya. My ult's ready. Smokes. Tripwire destroyed. Bakal ada flank satu. Oh, Ya. Wah, babi dia mojok banget Planted the sih. spike. One enemy remaining. Flank soalnya. Nyalain kai. Cage triggered. Ah, Nuker senjata kayaknya tuh. Iya. Wow, di spam. Tripwire destroyed. Dia maju dia kayak nyamping. I would have sucked. Langsung emot. Ada atas, anjay. ya. Telat. I'm out of here. Rel, lu mau ini nggak Rel? Mana sih Rel? I'm out of here. Oh nggak mau. Mana?
Gue masih ada duit bang. Biasa di sini berani dikit masuk gitu. No, Tapi TP-nya ada OP tapi dia nih. That goes there. Hati-hati aja nih ada OP mainnya ngepick di sini. tenang aja. Yes, this should do. You want to play? Let's play. Wah, serem anjir. Oh, Ada tuh. dekat aja. Ada tuh. Ada ya. Ada tuh. Wah, rame nih. Mundur gak sih? Masuk. Oh ya udah lah ya, terserah kalian lah. Blocking sight. Reloading. Pas banget mau gue hilang. Oh aduh sorry, telat tuh. Spike down A. Sini masih ada One R1, enemy R1. remaining. Ya, Harpat terakhir. Mas Art. Spike planted. Lari, Ki, lari, go. tadi kah? Iya lah tuh. Go. Running low. Mundur dia. Iya, Berapa tuh? 94. Aman. Last player standing. Lu anjing what the fuck? Ayo gas gas. Langsung hemat. Ya, Itu. ya. Wah. Switch. Akhirnya bisa juga hemat. Harus Dia. pas aja. Iya, Harus ngepas pasti gitu. bawa itunya. I have extra money if anyone needs. Ada yang kaya tuh, egois tuh. Restoran juga. Iya. Saya mau double. Ini dulu. Go, go, go. Kenapa kita pindah ke sini? Oh maksudnya ntar di A semua gitu. Biarin ya. Watch this. Go, go, go. Beneran. Beneran? Enggak, masih ada itu cak. Ngesuk di A. Aduh 100 harbor. I suggest you move. Oh banget. Spike cage trigger. Hati-hati tuh. Oh, ada trap. Wah, turun. Like I never left. I'm out of here. Babi, Get out of ngepick my dong way. anjing. Found you. Feng. Flank. Tripwire destroyed. Sini ada. Kamu lihat Kai, kamu ada flank Kai. I have Target hit. Oh, Neta nih, langsung sikat net. Itu dia. Biar. Last Wah player gila. Shit. 5 doang. Di belakangmu Rel. Turun Rel. Titik-titik. Titikin. Waduh. Bang, kayak ke slow gua. Oh dia dia naruhnya pas banget. Motornya anjing, what the fuck? Jam berapa Switching tiba-tiba udah di sides. atas gua anjir kan. Jalan. Remember, bullets. Dia mutar bang. Gate perasaan tadi di mid anjir. Gua tungguin tiba-tiba ya udah di belakang anjir. Gimana? Gila itu yang tadi ngeribat jet nah. Si. Tadi kena tripwire sih. that goes there. Galak banget jet nah. B ada. Info kan. Rame tuh. Ah, bodoh nggak ada yang kena. Wis, udah ada yang maju tuh. Udah celah dikit ya. Buset. No peeking. Reloading. Reloading. Mid kayak itu. Go, go, go. Oh dia terbang. Oh my god. Last player standing. Oh anjir. Wah, gila. Wah itu sih dia tadi nge-updraft itu. Iya. Dia langsung best. Ingat kah? Don't get stabbed. Bad Ingat way kah? to go. Gimana enak ya? Kalau ini ya di mid ya. Tungguin Gotta go. di pintunya aja kah? Aku biasa main Cypher di set sih nggak pernah main di Oh. set. Aku tungguin. Jadi tadi main di mid sih.
Di mana? Wah, gak bisa sembunyi ya? Alamak, gak bisa sembunyi di sini. Ayo lu. Wah, biji sini. Mana? Butuhkah hadiah? Oh, iya. Tolong. Waduh. Udah bisa. I must wait a moment. Jetnya down tadi guys. Itu dia. Caught one. Mampus Itu lu dia. anjing. Enak banget tuh trapnya kayak Tripwire destroyed. destroy. Drop in a smoke. Net. Kambing. Ada di hal apa? Here. One enemy remaining. Terakhir Marshall. Itu Wah, enggak. 52. Itu dia. Team Ace. Ini apa nih? Mana gua sen tadi? Guardian. Guardian. Wish. Alright, lucky soul. Ini bang, siapa nih bang? Fail me now. Net. Iya. Oh, nggak mau outlaw. Oh, outlaw. Coba aku coba yang pick. Yang Gue baru tau ada River Guardian anjing bang. Nanggung bentuknya jelek aja. Iya. Kayak apa ya? Aduh, jelek deh semuanya. Ih, reloadnya bagus ya anjir. Tau. Reloadnya. Beda banget. Ada nih Neta. Rame di A nih. Mid ada. Enemy mid. Ya, Oh, ada Guardian. Oh, iya. Nah, itu aku di Jadi nih. Ya. Oke. Bentar. Balik kah? Rame, Cuk. Snapnya masih rame. Masih rame di sini. Ini nungguin maju nggak sih? No more. I must wait a moment. Tunggu sini aja. B-nya. Nah, B-nya biar jalan nungguin di situ. Tuh ada tuh. Nice. Kejebak di mid ya kayaknya. Nah, Bon. Oh, ada. Oh anjing. Ini udah kepanggil kok. Di one tip kan tuh. Ada tuh di mid. Pada diam semua di situ. Di spawn. ada bang. What the fuck? Harbonnya ngeri cuy pakai Guardian. Di one tap anjir, gue juga di one tap. 30 seconds left. Memang top Padahal track. tadi gua nge-swing jauh banget tadi kena ini. Oh, ini jogging ke B kayaknya nih, hati-hati. Corner ini juga lumayan. Panik tuh gua nge-smoke di situ langsung pada tembak-tembak anjir. Ini juga ya. 10 seconds left. Udah Cepet tuh ya, jogging ke B kay. di sini di rem Tapi, tadi. tapi ada ini. Trap wire. Careful now. Tembak itu. Gak sempat, no time. Oh, bener dong dia di situ. Oh, net. Oh shit dia. Oh gila Ace. Apa enggak apa. Ya kayak itu nih. Punjabi, Cok. Punjabi mengerikan, Cok. Ngeri banget. Gua juga tadi one. Mas anjir. Ngeri, Cok, Punjabi, Cok. Nikah Punjabi. Mawing. Menarik. TikTok sih juga lagi ramenya lagu Punjabi ya. Oh iya. Oh, terbuff. Terbaf, Ntar Cok. kirim ntar lagunya. Enggak kerasa kayak dia lagunya. Smoklove kecil banget buat di B anjir. Oh, ada Rena. Ada yang mereka pisah-pisah. Oh, Bisa-bisa. di A. Ada Rena joget tadi di ujung. Ada suara flash di tengah Gecko ya. Pop landing. Spike planted. Ada di mid. Oh my god, gue lagi cek kamera lagi. Di Reina ngeflank ya anjir. Oh shit. Gua ngeri dia ngeflank anjir Reinanya, sumpah. Iya. Oh enggak. Oh enggak, pindah. Gue lagi liatin cam di peak. Teleport's ready. Reloading. Aduh. Have one of these. Waduh. One enemy Satu. remaining. Last player standing. Oh nice. Dia udah come here to mati. Gua udah ditembak-tembakin sih parah, cowok. Diliatin doang. My ult's
Dia udah Gua mati. udah bunuh gitu aja, parah gua diliatin cowok bang. Iya. Cepet deh, Cuk. Gua kira udah mati. Halo Erlan. Mati nge-dismiss. Kira Mabel udah mati. Panggil Tata. ngelawan Rena ya cowok. Sorry. Aku banget. Jual Vandal lah. Ini aku ntar pakai nanti. Anjay, siap. Berarti gua. Oh, kira kamu mau pick mid. Mau pick mid. Ya udah. Berarti gua ini full di sini. Mau Ini aku tadi kasih. taunya kok masih Dia nge-win juga sih. This should do. kaget, Pak. Ini ada Rina joget di ujung tuh. Lihat ya. Nice. Set. Nice. Balik. Iya. Aman. Nah, kameranya liatin enggak ya? Liatin. Oh, ini ada juga. Aku maju. Gue nontonin dong nih si Webel aja nih. Ini perkara. Ada deket, Cuk. Deket. Aduh. Camera taken out. Udah. Dua-duanya sudah. Cage triggered. Tapi hati-hati Neta siapa tahu. Found you. Nah, udah. Dekat. One enemy remaining. Dekat, Kai. Itu dia. Sikat lah nih orang bangke. Di ujung sekitar sini nih. Hati-hati corner. Nah, nge-wave lagi gua, babi. My ultimate is ready. Iya. Squash the last bug. Spike is being reloading. Match point. Here. Pandal. Oh, terima kasih. I'm out of here. Ini baru bener musuhnya ya. Tadi babi. Yang tadi. Itu immortal 1, sendannya 2. Anjing. Ngeri banget, Cok. Makanya pada bisa main orang. This is a nice Itu mau spot. bisa ngelawan kalau adu aim doang anjir. Kalau Let's pakai go there. skill Get out of my way. Iya, util mereka tuh gabung semuanya. Rame kan ini? Wah, ya. Bentar. Oh, gitu. Orang meme tuh. Gila yang ngepick 2. Nice. Ada lagi Lel. Punjabi. Samping juga ada. Dekat kan? Spike down A. Wow, sorry banget. Last player Wah, ada standing. samping. Oh, gila. Aduh. Kenapa, Bang? Wall B enggak tuh? Ah iya, di wall ring. Macam-macam gitu lah. Dia Punjabinya ngintip tadi. Does anyone have thoughts? Iya, Cok. Punjabinya ngintip. Gue kira mungkin gak ada musuh, udah gue langsung taruh trap. Timing banget ya, ngintip, Bang. No, Punjabi ngintip. Yes, this should do. Gitu Bonne dong. chance, mes amis. Gini deh. You want to play? Let's play. Sendiri sama keluarga. Oh, Kena blind anjir. Timing banget tadi aku mau nge-pick kena blind. Cage triggered. Tripwire destroyed. Aduh, ada orang Lel. Spike Ada planted. lurker ternyata. Ulti kai. Last player wah standing. gila. Last player standing. One enemy remaining. Masih nggak lihat dia. Lasnya gue nggak. Halo. Di ujung kayaknya. Bener dong. Iya, Aduh, bener jangan. dong. Gua kira tuh dia masuk anjir. Tai. Perasaan kan dia ngilang ke sini aja tadi. If you're not Keluar kayaknya, keluar lagi dia. you must keep up Iya, saling appearances. muterin. Wah gila, langsung miskin brutal. Iya lagi. Chambernya nggak dengar gua gitu. Maksudnya Iya, aku bingung chamber. aneh banget anjir. Gua kira dia udah ngarahin ini. Pakai speaker. This goes here. Tadi Harbonnya ada di mid anjir. Gua lah, Iya, kok ada senjata. jalan. Lu yang kena, gua kira gua bakal hitam. Anjir, Wow, kena kayak this gini. is a nice spot. That goes there. Buset. Oh, Banyak shit. banget sih, semuanya ngepick. Kenapa tuh Bang kira-kira? Um, Nice.
Semuanya Cage nge-play strike. 3 orang. Anjir. Watch out! Ngebebal ya. Tuh yang kuping tuh yang. One enemy remaining. Nice. Satu lagi di sini. Defenders win. Anjir. Nge-pick 3 orang bareng. Tapi yang kena yang dapat Punjabi. Kill si Jet. Mati mulu lagi sama Punjabi. Gila. Gila MVP gila. Mengerikan sekali. Gila. Defending emang susah ditembus. Woi, lagi stream woi. Yo. Wajib mencari match anjay. Ini sih terklip loh, Bang. Aduh diamond cowok. Ada diamond, Bang. Ya, ada diamond tapi lawannya. Gak apa-apa. Oh ya udah gas aja. Tapi kalau turun sorry banget. Tapi entar aman nggak? Aman. Aku lo menang sekali naik Demon 2. Aman. Si bro. Aman. Ini definisi meme yang Cancan kasih tuh. Itu. Aduh. Dapat restu dari Noah. Dapat restu dari ring tinggi, Cok. Nanti Tinggal gas aja mainnya main. sekalinya kalah. Sekalinya main. kalah dicariin gue pakai mandau gue. Aduh. Yang Ini pakai kemarin mandau. sama bar amat tim itu Apa? naik berapa kau? Anjir aku 20. Banyak anjir. Makanya Banyak gue naiknya. mainnya sama ini kayaknya cuma puluhan doang ya main di sini. Ya karena ada bronze, cowok lihat Kile bronze. Kita naiknya Oh, iya. 13 anjir 17 sama bronze. Potongannya 25% tuh gede Iya, anjir. Sumpah ya. Kamu Gua udah bos nge-kill 100 tuh Kemarin gede. sama Cancan udah banyak killnya, cuma 17 naiknya anjir, sumpah. Iya, 31 kill 17 naiknya anjir. Menangis gua. Ada 4 second operator, ada MCX operator. Oh my god. Oh, beli nggak sih? Beli nggak sih? Beli nggak sih? Ah, kita udah beli cuy RGX anjir. Operator. Udah beli, udah komis art banyak cok. Aku gak mau. Gila, Komisar. Jatuh miskin. Jatuh miskin. Match found. Aduh. Wah. Oh, ini map yang ditamin ini mah. Gampang. Duelis kau apa nak? Aduh, aku malas main duelis bukan role aku sebenarnya. Itu akan initiator. Killjoy aja kayak. Noah duelis semuanya selesai. Anjir. Sorry ya. Males entry Indonesia. anjir. Pasti mati ya kalau entry. Oh, kita nggak ada ini ya. Butuh Buat flash masuk. juga sih sebenarnya. Lu flash ya? Oh. Hmm. Nah, itu dia. Ini Let's go masih. Cari. Ini dia. Itu dia yang dicari. Aku Ini. aku buat luck ya buat yang ngeplan ya. Ini S-box. Gua dong. Siapa kepun? Apalagi? Antara Jarel sama saya. Gua lah. Gua Kalian yang MM-nya bagus silahkan. Silakan itu ya bantu kill ya. Bener apa itu videonya bagus aja. Itu yang mana? X nggak sih? Bawah. Oh iya. Gua taruh Iya. kasur lu, taruh kursi gua. Bukan gua yang naruh, Cok. This enemy is nothing special. Still human. Still human, Mortal. still immortal. Kill mortal. Ya, Mortal. Mortal Kombat. Aku nunggu ini dulu ya apa? Nunggu ada yang ngorbing. Aku nggak tahu pada ngorbing apa kagak mereka. Main pelan kalau gitu ya udah. Kita bikin suara di sini. Biar neta di sana. Nah, sabda bersabda lagi di cowok. I don't Bersama. speak Minecraft enchantment table, bro. Iya sih nggak salah. Tunggu scan. Kalau
Ya, ini anak line up ini biasanya. Ya, anak-anak main apa? Kayaknya. Di sini. Careful here. Kalau nggak di Careful sini. here. Tuh, tembak. Ya, udah ketahuan Reloading. kamu scan-nya. Ada yang majuin kayaknya. Anjir. Tunggu, Gua setel maju. hilang. Gue setel hilang. Chill. Ada yang maju, ada yang di atas. Gimana nih? B? Neta gimana B? Nggak ada sih, nggak ada info, nggak ada yang warning, Iya. nggak ada yang apa. Di atas ini ada ya. Ntar gua pelan-pelan deh. Enemy spotted A. Reloading. Kita pelan-pelan ke B aja. Oh, Lol. Kill di sini, kill di sini. Recalling my bot. Dipegang jetnya. Kan next one baru aku ke A-nya. Cek yellow, 3 di Cutting atas. their vision. Reloading. Oh, nggak di yellow. Mana ya? Enemy spotted B. Spikes down. Enemy Oh, spotted gila C. bahaya Swarm banget. grenade. Placing swarm grenade. Close dari belakang kemungkinan. Placing sentry. Ih, Bang. Anjir di wall. Turrets Bang. destroyed. Decoy. Siapa ada yang di belakang, ada yang di Swarm belakang? grenade out. Many enemies. Awas mau di ini, mau flashing. Oke. Bangke. Sorry. Dua. Satu lagi. Ada satu lagi sih. Oh, Ntar anjir. taping. Pew pew pew. Wah bisa di situ. aduh, Standing. ada yang belakang ternyata. Oh iya ya. Kalau ngeplan hadapnya belakang. Mungkin kayak Hah? biar dia jauh. Oh, Di belakang. Itu bisa ke Iya, dari iya. samping. Ya, dikit lagi. oh hadapnya ke kalian ya. Yoi. Killjoy Angin. Kalau bisa never wears pasin a jacket, mepet-mepet but gitu. on you, Oh, oke. Ya, di ujung-ujung sini. Siap. Nanti. Nah, ya, ini sebuah pelajaran yang baik. Good job. Good job guys. Ah. Wiyo. Turret out. Sana santai, Cok. Gak bakal dimarahin. who will I spot first? Gak bakal atau belum, Bren? Belum. Digunain yang ada ntar. Belum. Kena guna-guna ntar hati-hati aja. Aduh. Nih, Aduh, di bawah. Ah, Enemy spotted A. Fucking bitch. ada di atas. Ini nih. Here. iya. Aduh, dia nggak mau nongol lagi. Samping ya? Ah, Bang. Turun. Ki. Tuh, 140 situ. Aduh, nice. Ada outlaw di bawah. Atau Rame nggak sih itu? bawah? Udah Aduh. di jarak. Bot coming back. Gue nggak ngecek yellow ya. Placing alarm bot. Gue smoke yang di atas itu. Hilang ini ya. Spikes down. Oh enggak. Placing swarm grenade. Ada dari Placing yellow. swarm grenade. Drop in a smoke. Placing sentry. Itu dia. Marsal 1. Found them. Kill my bot. What the fuck? Cuk. Dari mana? Turret down. Udah smoke, Cuk. Swarm Di grenade out. Aduh, Bang. udah smoke aja. Last player Aduh, standing. 130 yang beneran. Deleted. 130. Bisa. Oh, nggak bisa. Gua senjatanya tuh gitu. Kalem. Belum ngeliat musuhnya, Cuk. Udah mati anjir, Bang. Tembusin dari snowman aja, bentar aja. Oke. Lu mati di mana? Terlalu Oh, seram. Bisa nih. Iya, biasa aja sih musuhnya, Bang. Pick something nice to kill Semua, them Bang. with. It's the least we can do. Kena tembakan hoki semua. Lu tak bisa beli flash. Loh, kalian kok miskin semua gitu? ya nggak Masih tahu. bisa beli sih, Bang. Ronde 2 outlaw. Gua stinger tadi. Gue pada setengah semua, ya udah gue beli setengah aja lah. We win. We survive. Nggak ada ngeflank. Placing sentry. Tunggu scan. Belum keluar. Gua flash Ada. ya. Maju. Udah tadi A ya berarti ya. Still in sight. Turret ya. Reloading. Aduh. Turret. Oh no. Oh no. Masih ada yang di mid 1. Sini. Here. Time to jump. Ada yang ujung. Enemies Ujung. here. Decoy.
Fake teleport. Mas Kai. Ih, ada. Kau spike. Udah. Iya ya, ngeri banget anjing. Tak mau ngecok. Rame ini. Mau nggak? Flash aja. Oh, masuk. Duluan, Kili. Oke, Dropping 1, smoke ya. 2, hati-hati. Cutting their vision. Gue liat kanan. Yuk, Cutting through. samping gua ada nih. Botnya mati ya. spikes down. Iya ya, sorry. Samping gua ada. Out. Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Swarm grenade Enemy out. spotted A. Aduh. Warm botnya. Kaget. Last Ada player dua. standing. Oh, hah? Itu mati karena? Aduh. Enti. Ini di one tip isonya, Cok. Gampang. Nah, ISO-nya Gue baru ngadep ke depan udah mati anjir. Take aim. Zenfire. Besok hero Let's kita yang not kaya. complicate it. Ah, tai. Santai. ya nggak tahu paling vitamin. Aduh. Justru asalkan yang kena kitain kayak nggak neta aja kayaknya. Aduh, Salah. out lah. Karena kalau Naik out Kita lah. masih mau ke Ani, Bang. Bisa, ya. I'll turn this around. Jangan nyulik dari tengah lagi. Turret out. Dia semua kesini sudah. Aduh, jatuh lagi sih. Ada Ren. Oh, nice. Enemy spotted B. Benar, thank you informasinya. Ayo, mana ini? It's you and Dari me. tengah cowok julik. Alamak. Dropping smokes. Masa drop Have ini. one of these. Aku nggak tahu drop. Gua cek kalau kanan drop nih. gitu tuh ini. Dari tengah. Coming back. Dari orange. Itu dari orange. Gue mau nembak kepala dia lompat. Kena pantat dia anjing. Wah, itu dalam smoke. Spikes down. Udah kabur aja. Last player Oh, standing. apa itu, Cok? Spike tuh di mana? Ya. Iya, susah, Bang. Soalnya dijagain. Biarin Parler lebih baik. Glory. Selamatkan hidup. That works. Kayak gitu ada aja. There they are. Their jet is playing hard to get. Cuk, sofanya, Dia kebuang. sofanya babi tuh tadi. Gue mau nembak kepalanya dia lompat anjir kena pantat. Gue yang mati anjir. Awal kena pantat. Kena pantatnya, Cuk. Kan kepalanya dia nongol kepalanya udah nembak dia lompat anjir kena pantat. Anjing. Babe, yuk kita nggak perlu coba. Tadi bagus cuy di sini, Cuk. Stealth Reloading. Gue malah bingung, udah nggak tahu gue mau kemana nih, karena terjebak. Main Tokyo main Tokyo. I handle. Iya, Bang. Ada iso. Santai. Refleks ya tuh. Spike down B. Ada yang Last player standing. Dalam. Wah, dalam. oh enggak diambil sama Clove-nya. Move in after I strike. Kebiasaan. That's when they win. Refleks dikit aja. Ya nggak apa-apa sih. Refleks sih gue greget pengen nembakin situ. Iya. Piring aja. Aduh, pireng. Ah, sih ngomong apa sih? Thailand. Alien language yuk. Surrender Alien please. Surrender. Ketik udah alien language cerah. In we go. Ulti info mau? Gila Jared. Back soon. Boleh. Dia main. I'll handle this. Gue punya ulti sih. Berat. Aduh, oke. Oh OP. iya. 2. Lu bisa ulti. Oh. R3. Oh, trap. Turret down. 1 belakang. Cepet banget. Oh, gila itu 18. Spike down A. Last player standing. Oh, ISO-nya marah, Cok. Flawless. Iya. Ya, gimana tuh, Bang? Saya pun lupa. Emang bisa fake gitu lagi. Ya bisa ngisi. Need help figuring out Udah aimnya how. gitu udah nggak bakal. Mana ini, Bos? Ah, ini ISO-nya kiri kiri. Surrender, anjay. Apa, wahai? Harus tungguin. Woi, bikin. Emang Thailand nih kadang-kadang rada-rada ya kalau pemainnya ini.
peace now. Recalling my bot. Cok, nggak Pinoy, nggak ini Thailand anjing. Iso dekat. Placing sentry. Jangan. Benci gue dah shield. Placing alarm bot. It's you and me. Wah, Samperin, kena samperin. lagi. Dekat itu, Ran. Ya ampun, Hah? boy, di sini. Lewat, Rel. Langsung berapa? Alarm bot down. Wah, kelewat. Target destroyed. Last player What? Kelewat. Spike down B. No peeking. Goblok shield dong. Ini shieldnya cok, jorok. Dibelin banget. Sopanya Don't ngepisau stop tadi kocak fighting. You banget. must keep going, even if you're the only Ngapain? one. Aku berkelahi. Sopanya ke sini. Gak tahu cok, mati ini kita di sini. Gue sampernya kejauhan anjir. Gue kesini kan, gue nggak ngecek sini lagi. Kelewat dikit. Jauh sih anjir, gue dari sini anjir. Right here. Dari sini gue cariin. Time for a Malah field ketemu test. sofa gue ya udah gue tembak. ISO-nya dari B lagi tuh. Placing sentry. I'll return. Gak apa-apa, biar aku yang nembak. Udah mau ngepick. Tuh kan. Jangan cok. Iya juga ya jatah Jangan sih. berani main di. Nah, sudah jatah down. Nah, tuh dia. Nyala dong. Itu dia. Udah kah? Siap buat maju ini? Sudah siap. Gue punya ulti. Ada ulti. Dropping smoke. Go. Ya, No way. ya. Di sini. One enemy. Kelima, nice. Spike down A. Alamak, nggak ada yang sebenarnya. Bentar. I have the spike. Flank. Dekat ya. Spike planted. Di atas. Oh, atas. Last player standing. Nice. Dengan di tanah. Itu ada tuh. Itu. Yang gosong. Stale tactics would only work for so long. Aduh, OP Black Mamba. Need a drop. Ayo hitam bukan dia. Oh, isonya ultinya sudah ada lagi. Turret out. Carry bang. Dia 19 bang. Tai. Ih, mamba. Di sini dia sini coba deh aku coba challenge sini Aku deh. bantu flash. There. Right here. Lah ya. Di situ ya. Situ Gue dia. tunggu aja. Oh, Cutting their dua, vision. tiga. Aduh anjir, enggak tuh. Oh, di atas itu. Kira tuh di sini. Di atas. Makanya aku. Iya enggak, bukan di sini gitu. Oh. Enggak yang tempat biasanya. Iya, tempat biasanya. Rel lu nggak pakai ini Rel? Nggak usah. Gue nunggu isonya nyulik nih. Depan ya? Oh enggak. Di sini kayaknya. It's you and me. Babi gue yang diculik anjir. Wah, dimajuin. Last player standing. Oh, 40 loh. Oh, alah. Kalian di sini. Aku Menang yang di shield. Ada yang maju ya. Gue diculik cok. Don't worry, you get you. Heleh Dari samping, menang shield anjir. Gede. Masih, lo lihat tuh dia 20 sendiri menyala tuh ISO-nya. Kayaknya ini deh. Apa sih namanya, sofanya dijelek-jelekin langsung menyala coy ISO-nya. Kagak dijelek-jelekin. Mereka duluan anjir yang Don't ngatain. Iya sih. That's my job. Wah, Pantas dijelek-jelekin lah anjir mereka. Turret out. Ada nih. Mampus lu babi. Ada lagi? Back like I never left. Placing alarm bot. Time to jump. I've one of these. Get out of my way. Spikes down. One Udah enemy mati duluan remaining. gua anjir. Placing swarm grenade. Oh, dibalikin ya tuh. Udah ambil kopenya? Udah. Oh ya udah. I don't care. if Rel, I ini find Rel. 2 or 50 of them. Oke, naga benar. Let's go. Beliin dong. Boleh. Ini kayak ini aja lah. Gue tuh nggak hengkang dari 19. Gak request saya kah? Nggak usah.
Oh, internet gue, Cok. Udah. Gue udah bikin sino aja malah. Oh iya ya. Placing sentry. Oh, TP lagi, atas lagi. Wah, bangsat. Wow. Kali ini 2 dong. Mid tadi ya. Ada suaranya deh. Bos komit. 80. Wah, langsung pasang kill kira. Belakang ada, flank ada. Yang flank ada tadi ya. Reloading. Calling my bot. Ya. Alarm bot out. Through. Smoke bisa dong. Nggak sampai yang di situ. Ya enggak apa sampai. Paling di sini aja lah. Asik. Nah, di situ lah. Di situ. Spikes down. Fake teleport. Dapat ada flank aku. Placing swarm grenade. Aduh, gue Time to ngolek. jump. Placing swarm grenade. Aku ada flash. Aduh, ngelek. Swarm grenade out. Swarm grenade out. Turret out. Sorry ya, di belakang lo ada bot. Oh, ada turret. Reloading. One enemy remaining. Wah, di sini. Oh, nice. Nyala abangku. Ini, udah, gua ambil. Nih, udah. Sudah. Last round in the half. Salah juga ya. Last round Naga. to use our creds and abilities. Don't waste your firepower. Wih, anjing ini apa? Tunggu. Request Sky. Ah, oh, oke. Can I get this? Odin ya. Anjir. Siapa? Beliin dong. Mana? Beliin dong. Udah. ISO-nya. Iya, Enggak, siapa lagi? sofa. Kayaknya sih sofanya immortal. Enggak. Itu di jet itu sama di jet itu. Maksudnya immortal kayaknya. Kata immortal lah. Kok ada yang AC dan 1 dikalian aja. Dia aman, cowok aku masih. Ring terakhir. Enemy spotted I'll A. return. Oh, di situ dia. Spike down A. Jet Jangan itu. dikit terus di situ bahaya anjir. Anjir di depanku sudah. Dia suka majuin banget anjing. I'll handle this. Nowhere to run. Di mid ada ya. Udah apa pantengin mid deh. Ini udah jet lagi. Decoy. I'm back. Portal closed. Spike down A. So close. You had your fun. My turn. Three. Last player standing. Wah. OP dari ujung. Gila. Ini kayak jetnya deh. Jetnya Switching immortal. sides. Net aja. Enggak jetnya. Everyone tolol, note Cok. down your Bukan immortal observations. ya. Then let's run it together. ISO berarti. Tolol jetnya. ISO-nya yang immortal aja. Immortal nggak gini Placing sikatnya alarm anjir, bot. bangsat. Iya, normal. Anak bocil Bab. yang nggak bisa apa-apa, cuma bisa ngomong. Iya anjir. Gue tendang mati anjir tuh anak. Daunnya kelihatan. Aduh. Bentar. Mana lah behavior. Placing swarm grenade. Tolong liatin sini ku ya. Aku mau ngepick bawah. Limit. Kitchen kemungkinan nih. Time to jump. Bang, lu aja. Ada tuh di atas tuh. Rame banget. Spike down A. Found them. Alarm bot down. Di kitchen satu. Di sini tiga Kitchen cuk. satu. Tiga cuk di sini anjir. Kitchen satu. Turun. Enggak kesini enggak. Balik lagi. Oh, 52. Aku dari mid. Goblok. Midnya satu, 52. Clove. Satu mid. Hit apa itu? Clove tadi. 52. Overheal kayaknya. Wah, bener. Wah, gila. No peeking. Sini. Dari low, ini low ya. Kayaknya atas gak sih anjir? Atau di aku tuh. Lari dia. Dia back. Oh enggak. Pindah. Last player standing. Tai. Ini dia mau di sini. One enemy remaining. Itu dia. Dalam mojok. Spike down Back. A. 30 seconds left. Ih. Backnya di aku kok. Iya.
Bawah. Bawah. Ini dia. Itu dia. Tanam. Teret. Reina, what you just did, je n'en reviens pas. I cannot believe it. Aku coba tempat Turret ini out. biasa. Alarm bot out. Kasih paham, Net. Kasih paham. Itu tempat Placing memang tempat swarm Dajjal loh, sempat ngepick. Placing swarm grenade. Kick them out. Aku tak ke B deh. Oh udah. Sudah. Tapi kan gua jaga alarm buat di tengah. Ada nih. Alah, dartnya dong. Not your best. Wah. Mantap. 2. Enemy A. Masuk rel. Aku nggak ini. Akan ku masukkan aja. Balik rel. Telat lagi anjing. Swarm grenade Wow. out. Fake time. That's 3. Aduh, Skanet. udah sih. Skanet. One enemy Ya, diambil. Udah Spike main. down mid. Parah banget ya ambil. Di atas tuh. Ada alarm buat sih. Ini atau nih? Masih di Jarel. Oh. Jarang kan? Kemana sih bocah anjir? Cek atas kiri, cek atas kiri. Waduh. Flawless. Oh, di situ dia. Bangke. Tiba-tiba. Aye, where to? Udah isonya mati nggak bisa apa-apa. Iya, Cik. Kayak udah bunuh isonya dulu sih Turret kan. out. Iya, langsung menciut gitu nggak ada isonya nih. Kan di kiri itu 22 sendiri dia. Tergantungan Alarm bot anjir. out. Tergantungan. Apa Mulai coba? lagi Placing bahasannya. swarm grenade. Placing swarm Sabda grenade. lagi dia. Bersabda. Kenapa bersabda? Balik. Spike down B. Wah, rame kali. Apa melor dengan Swarm grenade out. Kontak ya. Aduh. Decoy. Main dulu nih. Spike down B. Oi, That's done. One enemy remaining. Yellow. flash. Oh, nice. Makan tuh flash. Serik bangsa. Ya ini serpen. Ambil. Udah. Bullet per enemy. Mau nggak? Enggak. Boleh. Aku juga nggak bisa pakai seri. Nah, gitu. Gila, dapat Oh, next round aja lah ya, skin POV-nya. Nggak perlu senjata mahal-mahal. Placing alarm bot. Nggak usah mahal. Bunuh Jet aja pakai Marshall udah cukup aja. Anjay. Itulah. Kecuali ISO aja. Isonya sih ngeri sih kata gue sih anjing. I'll show her who's a real genius is. Di smoke Placing swarm grenade. Oh, kan. Ada. Aduh, 70 jet. Bohong banget. Di B. Di mid juga ada. Ini juga ada. Oh, main bisa. Limit ada. Duh, palanya euy. Jet 70 ya. Swarm grenade out. Planting mana itu? B ya? Lenteng gede. Ada, nggak ada. Aduh. 21. Ya. Spike planted. Yes. Jetnya 21. Jet 90 berarti. 10 ya? Oh, kaget. Bawah. Wah, one way tuh. Last player standing. No peeking. One way ya? Saya ada one way gini. Tadi tanen gun gitu. Lanjut. Ya, ramen kan. Itu dia. Nggak dicek. Di atas. Wih, tuh. Mati lu. Tuh. Kepalanya kecil banget. Ending. Kecil banget. Aduh, isonya itu. Find the weakest link and kick him in the shin. Kan ini.
Placing sentry. Wah, terus sih lagi pingnya rada-rada nih. Patah. Alarm bot out. Keep it. Placing swarm grenade. Get out of my way. Mereka nggak pick sini dong ya. Di Sini. Ada nih atasnya. It's Kamera, kamera. you and me. Diculik. Enemy spotted B. Waduh. Awas dekat. Ini siapa yang nembak kan? Reloading. Iya, ada yang nembak anjir di. Still in sight. Oh, kena Placing klonku swarm dong grenade. Yorunya. Iya, kena kelon. Reloading. Mantap. Kocak sih memang. Dia waktu itu ada takut. Enemy spotted B. Catch. Enemy spotted B. Aduh, 35 ISO. Nice. Ada sofa tuh. Mereka rotat, suara rotat. Waduh. Goblok. Rotat. I don't see Ada teleport. You had your fun. My turn. Kabur. Kabur. Ada sofa. Oh, negara susah sih. Wah, rame cok. Nice tuh, Pak. Udah nggak Sofa ada. dia. Mid. Oh, enggak. Masih mid. 30 seconds left. One enemy remaining. Lagi. Terakhir lari tadi. Nice. Oh, pengen gua one tap lu anjing. Nice backup. Reloading. Gua one tap Where lu are we anjing. going this time? Remember what worked in the Lihat past. nyebelin banget anjir pengen gua kill terus sih. Gue matiin sih itu voice-nya. Biar nggak ke distract. Placing alarm bot. Itunya apa sih nama cetan itu gue matiin. Oh, Care ayah. Iya. Dia sudah gagal mulu di sini. enak, Cuk. Ngebunuh orang yang Placing swarm ngapain. grenade. Mampus lah anjir, gua mampusin. Placing swarm grenade. Pakai kepala gua kelihatan. Ah shit. Nice shot dong. No. Kena Swarm kaki. grenade out. Spike down A. Sofa 112. 120 total. Wah, ada OP. Ujung sini OP. Reloading. Cutting their vision. One enemy remaining. Double kill. Low 120. Lari, Cuk, Santai sofanya. nggak sih? Lo lari. Juga mid kayak. Tukang jogging. Dimit. Oh, dia matiin diri sendiri? Bunuh diri. OP sudah aku dapat. Kawayan. OP dapat. Weapon choice, it is so personal, no? You pick a gun and it tells me who you are. Hah, bersabda. Hah? Bersam. Oh, masih. Wah, masih bersabda guys. Masih. Ya. Ay, Gila. ngeri banget. Takutnya aku. Placing Dikira swarm keren grenade. kali anjir attacking ya. Placing swarm grenade. Emang boleh attacking gitu. Gue nggak bisa ini ya, batu pick ya. Cutting through. Dimit Turret nih. destroyed. Mid. Rame kayaknya nih mid. Rame mid. Die. Tangkap rel. Decoy. Lalu keluar anjing. Di situ dia. Lagi. Masih ada lagi. Satu lagi. Ada satu. One Satu lagi. enemy remaining. Nice, sudah. 40. Naik ke atas. Nice. Terus. Kadem. Enak banget tadi nge-flash ISO-nya. This world hurt me. Mampus Liso, ah. It's mine. Amam tuh flash. Aduh, gue koi. Placing Don't cry, sentry. Jet. Don't cry. Sabar dulu, sabar. Ngatain jetnya nanti. Nanti. Sabar. Placing alarm bot. Sabar. Fokus menang dulu. Fokus menang. Kamu kalau tahu melodi Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Reverse full count. Nih, Di coba A? wallbang dia. Di B. Di B juga, ada yang di mid juga kayaknya. Dimit Swarm aja. grenade out. Aku nembak dari mid. Aku nembak dari mid.
Ya takut ya anjir lah. Takut. Terminated. Nah, nggak apa-apa, yang penting itu mati udah. Enemy spotted. Ada di atas. Oh jalan di situ ya. Oke. Reloading. Cat. Cutting through. Tapi kok apa Gila. mereka ya? Drop in a smoke. Ada nih, mau maju nih. Oh, tidak udah dilempar. Back like I never left. Majuin si Jero. Ah, baru. Spike planted. Mampus lu. Ih. Here. Nongol dong. Kananmu Mabuk. Wah, Last ngepor. player standing. 117. Oh, ada yang di situnya nungguin. Benar. Susah sih operator ngecek corner. I reckon I'll take a cap after this. Wih, vulgar banget. Ayo ngomong apa dia? Placing sentry. Stupid aja gitu. Taruh trapmu di sini lah kan. Placing alarm bot. Kalau dia planting nyalain aja biar dia ke delay plan. Tapi ininya berarti nggak ada ya, nggak ada yang jagain ya? Kayaknya doang. Anu swarm grenade ya. Molinya doang. Alarm bot out. There. Placing swarm grenade. Dia sih ini anjir. Placing Oh, swarm udah. grenade. Itu suara Isa dia. Nah, udah Spam, pecah Cuk. shootnya. Saya pecah. Spam anjir, nyebelin banget gak sih? Oh di A. Ya. Wah anjir. Apa. Kena lewat smoke ini. You should run. Ya, Sorry. It's you and me. I'll handle this. 1, 2. Many enemies, eh? Di atas sini satu. ada yang di atas. Ada yang di atas. Aduh, yang ngepick tuh bukan yang di atas tuh, yang di bawah tuh bang. I'm back. Portal closed. Susah. Punya smoke keren. Spike planted. You're done. Terus, udah susah aja deh, pakai smoke. Ntar. Last player Wah, standing. 134. Kenapa dia ada di situ anjir? Match point. You know what we should do? I'll tell you. We should win. No. Ini kan. Isonya keras, Cuk. Mau nggak Sumpah. mau aku nggak bisa ke ini lagi, nggak bisa apa? Ngepick. Nggak bisa ke sini lagi. Iyalah. Gue bisa beli sih. Vandal atau apa? Yang kurang uang. Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Alarm bot out. Aduh, gua ngelek. Mereka lagi. Kena flash close. Ah, fuck. Gua punya ulti ya. Ya, Oke. ulti langsung aja, boleh. Tunggu. Tuh, mau maju dia nih kayaknya. Tunggu planting. Wah, kena timing gua. No peeking. 38 kok. Bang, Puluh nggak tuh. Last player standing. Oh, ini. ini pada ngepick gua tunggu bang, tunggu ulti ini ya. Tapi satu-satu ngepick gimana tuh bang? Dia maju sama di push. Sisanya tidak anjay. Nanti cuy. Oke, hah? Satu persatu mati. Aduh, ke mau ulti enggak? Gila keras banget sih itunya. Report that behavior. Mana. Itu ISO-nya sih keras banget sih kata gua. Ngeri aja. Comes abuse disrespectful behavior. Ajay. Mana? Platinum Sama atau report text Bohong anjir boosting itu anjir. Mana ada pelatih? Enggak, Cok. Itu tadi ada immortal, Cok. Enggak, isonya Mantan. Iya, mantan immortal. Episode sebelumnya dia itu. Lah malahan si ininya yang dibawa tuh diamond tuh satu KJ-nya. Apa aja? Sofanya mah babi. Bu. banyak omong anjing tapi bot frag lagi. Kill kagak. Ngomong besar iya. Udahan. Terserah.
Boleh deh, last deh, last. Si Immortal itu si siapa yang Glove-nya yang tadi? Oh si Jet. Iya, tapi episode episode 2. Oh, awal-awal berarti ya. Episode 4. Jelek banget. Match found. Privat akunnya si Smurfing. Ah, Abyss. Map keren. Buat jaga mid lah. Atau si Neta pick mid. Nggak tahu deh. Nothing stays Aku mid, hidden aku from mid. me. Hmm. Nothing. Buat side aja. Buat jaga flank juga. Kalau misalnya Netami mati masih ada gua. Bisa. Egois pakai Phoenix, anjay. You take a seat, I got this, anjay. Menyamar apa? Bersatu dan alam. Nggak tahu kenapa aku pakai Phoenix. Rata ini, rata. Bisa lah ini malah flash, anjay. Siap. Oke, Nanti musuh lo pada terkejut, Cok. Ada yang di corner gitu. Saking tak nampak. Pam. Ori, kayak Omen, Juvelian. Harusnya sih orang Indo ya, bukan orang Thailand lagi. Indian language. Intinya Masih live, Kai? toxic. Masih. Kenapa emangnya? Ngecek aja deh. Awal ngomong kasar, Cuk. Sorry. Enggak apa-apa, santuy. Ngomong kasar tadi. Live stream gua tuh santuy, Bang. Enggak apa-apa. Gara-gara sofanya sih tadi. Iya, enggak apa-apa lah. Live stream gua tuh santuy, Cok. Ngomong kasar terserah dah. Kalaupun bermasalah unarchive. Gue malas ini, apa sih namanya? Malas mau apa sih? Jaga image ala tai lah kata gue. Gue adalah gua, Cok, di live stream, Cok, maupun di RL. Keluar tuh hawa warungnya. Yoi, harus. Enggak, jangan tag dulu. Untung defend. Kita tag tolol anjir, idiot. Sumpah kita nggak bisa tagging anjing. Aman, Cok. Ada Netamin. Bukan itu. Entry-nya buruk banget anjir. Dari tadi. Kita nggak bisa entry. Be careful with my secret, Cypher. It is better, I think, if we stay friends. Oh, Jetnya internetnya ini hilang. Bagus lah. Syukurlah. Aku ini dong pick mid dulu. Tika dulu. Kayak ke nggak tahu sih. Biasanya setup Cypher tuh apa, Be? Dua-duanya bisa sih. Tapi kebanyakan orang ke DB sih, nggak tahu nih. Di situ nggak ya? Cypher di gitu. Wow, this is a nice spot. Di mid kayaknya. Hati-hati. Gue nggak bisa lihat yang di sini ya. Here. Nggak bisa ya. Yo, is ini pick nih. Ada yang ambil orb dia. Yang ambil orb dia.
Smoke sit kamu, smoke sit. Sedang mulai cari lagu. Smoke. Tripwire destroyed. Paloki kan. Nice. Waduh, aku kena perat tapi. Ada trap ya? Tapi anjir udah. AFK 1. AFK 1 memang. As, udah. As. Ayo kau sini Doris namanya. Tuh di sana semua tuh. Sini semua sih. Aku cuma bisa. Oh, udah. Otak. Pindah. Oh, pindah. B. Pindah. Gua agak lag-lag sih. Cover going out. Seconds left. Sempat nangis gue. Anjir. Mana cu? Nggak ada anjir. Tadi ada yang lewat. Ada yang lewat tadi. Tadi mereka merotet tadi. Babi gue flank aja kan. Oh di smoke. Betulan aja. Penting. Spike planted. Tunggu. Yuk, Ih, Wabel depan lucu. dekatku. Aduh kamu. Flash enggak sih? Di sebelah kanannya Wabel ya. Stealing sight. One enemy remaining. Nice. Get him, wingman. Nice. Hero, lama-lama mereka biar dia terbalik. Babi. Disuruh lari kita. Kita lari-lari simulator. Game jogging, coy. Iya, anjir. Tembak udah sembuh kan siapa? Lanjut. Iya, ya tembus aja. Sayang datamin ya. Yes, this should do. Bilang smoke. Perlu smoke. Nggak ada. Oh, Ada di mid. Oke. Ada di mid. Spike down A. satu dari mid. Kayaknya hancurin ini nggak sih? Nggak. Tuh nih. Enggak. Nggak. Tas smoke ya. Ini masih Flashing. gitu kan. Lewat lawa itu sih. Santai. Aman. Ya. Cover going out. One enemy remaining. Au. Ready. Watch your eyes. Ambil flashnya. 78. Reloading. Wih. Halo. Iya. Pengen goblok. Aman. Ada. Kring anjay. They will make mistakes. When they do, take advantage. Wah, pingku hilang cu tadi. What the heck? Gua internetnya juga rada-rada sih kena sambil live stream. Hilang tadi internet tuh. Tadi Spectre kau kemana Noah? That goes there. Spectre tadi kemana Noah? Waduh, hilang dia Pak. Ngelek ya? Spectre kebuang tadi. Alamak. Aduh, cuy, internetku hilang anjir. Ngeri banget. Camera taken out. Di mid ada. Chamber ya, kalau nggak salah mid ya. Ya, sabar. Kiri ya. Kiri 2. Enemy B. Go get him, buddy. Goblok. Aduh, salah lagi gua. Spike planted. Kalau pakai senjata. Ih, nge-lag. Harusnya gua pakai ini aja. Tripwire destroyed. 74. 40 bridge-nya. Last player standing. Dari bawah anjir. Oke, O-nya 74. Oh my god. Flawless. Omennya bengong anjir. Iya. Udah bengong dia Pak. Saya pun heran. Pingku hilang ya tadi. Cypher, thanks for setting your stuff up. It's super useful, man. Omennya cuma ngeliatin doang, parah banget tadi anjir. Oh dia. Ngelongo Iya, anjay.
Komen musuh, Cuk, diam doang anjing. Udah lah, gua end stream aja lah. Nge-lag, Cok.